अहानबदा यामना मरुओइबा अपडेट अमा पांडमदगी लौखटजगे मतम चाना इरांग लक्सिंदे हाइना मियामना वरौरिबा असि खंगदबा नते चीफ मिनिस्टर ओइना लैबा नत्रंगना फम थदोकपा हाइबसी एगी खुट्टा लेite एन बिरेन मणिपुर थोकलिबा इरांग असि मतम चाना लक्सिनबा ngamde हाइना मियामना वरौरिबा अमदि पेनद्रिबा असि खंगी अखोइनासु याजै हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बिरेन फोंदोखरे एनडीटीवी ना खन्नबा उनबा अमदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बिरेन हाइ स्टेट लैंगाक असिना मतम चाना इरांग लक्सिनबा ngamde हाइदुना मियामना इंगोंदा वरौइ हाइबा हा खंगी अखोइना मसिबु याजै अदुबु लैरिबा फिबम असि यामना complex oi masak khangdoklaba asengba yeknaba aduga aikoina lanthengnadri BJP amadi masigi mapang oiriba party khargi MLA kharna chief minister sindokpagi apamba phongdoknabagi wafam lagliba asiga mari leinana hangba wahang amagi paukhumda chief minister hai chief minister Oina Leiba Nattraga from Thadokpa Haibasi Eigi Khutta Leite ayakna pukning sangliba wafam di state asigi problem asi loisin bani handak pangtokkiba taragani pansuba Lok Sabha mikhalda Manipur gi seat anima Congress na mai pakkibadagi chief minister sinbagi wafam ama party gi MLA khargi maraktagi taksin rakhibani haina lawi taragani pansuba Lok Sabha mikhalda inner Manipuri parliamentary constituency da BJP gi mirep oikiba minister Thaunawjam Basanta Kumar dagi Congress mirep angumsa bimol akoijamna vote lak amaga lising mahudra gi mathakta henduna mai pakkibani aduga outer Manipuri parliamentary constituency gi na ruling BJP gi mapang oiriba Naga People's Front NPF ki mirep Kasui Timothy degi Congress mirep Alfred ke athar vote lak amuki manakta henduna mai pakkibani chief minister nongthong biren namakha taraduna hai handak pangthoki bataraga nipan suba Lok Sabha mikhalda BJP na pangkiba vote ki sang nemba natte aikoina phangani haina paba vote masing adumuk phangba ngamki taraga tare chuba Lok Sabha mikhalda BJP gi mirep na phangkiba vote masing degi handak na helibani adubu Manipur hoji oiriba pibam masina maram oiraga maiti khibani Prime Minister Narendra Modi ne lusingba suba term gi NDA lengak asina ahanba oina numit chamani gi manungda pangthokadaba thabuk thorum sing gi manungda Manipur gi isu yauri maram asina lakliba thani gi manungda Manipur gi irang asigi waruisin ama purakani haibagi thajaba lei hainasu Chief Minister N Biren Phungduki Amaromda Manipur dagi NDA gi MLA khara Prime Minister Home Minister amadi atai center gi lusing basing unana bangarang Delhi da thunglakre haukiba sagol sen numita Chief Minister nongthumba Biren share lawduna BJP NPF NPP amasung JDU gi MLA sing yauna mifam ama pangthokraba matung lengak paibada yauriba MLA khara Delhi da thunglakibani agency gi pawasina makha taradun High Prime Minister Home Minister unanabagi appointment lawraba matung Chief Minister masa Delhi da lakani mahaki mangoina na hayeng nungmaijing numitasu MLA khara Delhi da thunglaba yai hairi Delhi da thunglaraba BJP gi MLA KS Ibomchana Indian Express ta phongdokibada haukiba sagol sen numit ki numidang da Chief Minister chair lawduna mifam ama pangthoknaba matungda Parliament gi mifam satharingi manung Prime Minister Home Minister Amit Shah amadi atai center gi lusing basing unaduna Manipur gi irang asi athobada loisinna balambi ama sembi na bataksin bahaiba warep lawraba matung makhoi Delhi da lakpani mamang sahi gi me humde gi horokiba irang asi ngasi fawba laksin bangamdana leiriba asi mipum kuding mutna lengak asida yauriba MLA kuding makta pendaba leirakpa asi ekhoi chukangi miam state lengak ta pen na dre haiba asi handak pangthokiba Lok Sabha mikhal gi fal asina sutakli haina Delhi da thunglakiba BJP gi MLA amanasu Thongdoki panbaya badi opposition Congress ki MLA sing hojik Delhi da leiduna parliament da Manipur gi issue puthoknaba AIC gi lusing basing unana ba leiribani aduga mathangi update asina president na wangang bada Manipur gi issue puthokaba asimak thamoi sokna condemn tawi Congress Parliament ki President speech ta thatara ka mari rom suraba Manipur gi issue puthoraktaba asima Congress na thamoi sokna condemn tawi Manipur da ing tappa hanjilaknaba Congress party na angam pathak ta honagani BJP lenga ki matam da thokliba Manipur gi issue asima mamang gilengak ta thangjinduna thambagum leiriba asimak leibakti bani haina Manipuri Pradesh Congress Committee MPCC gi working president KS Devartrana phongdoragli Congress bapan da ngasi pawmi sing unaba amada KS Devartrana phongdokibada mamang sahi gi me humdagi hawduna Manipur da thokliba irang ngasi gi matang da president na parliament da wahi masit amata phawa palaktaba asima thamoi sokna condemn tawi parliament gi president speech haibasi sahi is the packet kadaba thabuk thorum sing amadi lebak asigi oiriba pibam nauna khallaba MP singda kangan gadabani masina thatara ga mari suraba Manipur gi issue puthoraktaba asina nungnangba pukhalle Manipur gi issue asigi matangda Prime Minister Narendra Modi no wafam amata thamdana lakpa amadi state asida laku yadaba asigi mami parliament ta tarakpa asimak nuaitaba phawi mi khunai gi damakta India na asuba thodang lawri haina president gi speech ta palli adu bulebak asigi state am oiriba Manipur gi issue asida hanna yengdaba gum leiriba asimak leibak tibani parliament da president wangang bada Manipur gi issue puthoklamdaba asina India gi common idea sagatpada matam thin thanba oina
थोकलगनी हाइकी अमरम द स्टेट असिग चीफ मिनिस्टर ना मपान लमगी मीडिया सेनेन अमद कांग्रेस की मतम द कांगपोपी अमदी मोरेबु एडीसी ओहेलंबनी हाइरिबु वफम असे ममांग द कयार अन्ना सेंगदोखरबनी मस्तनतना कांग्रेस की मतम द सु तौखिबनी हाइरिबा कुकी खुलाई पाइबसिंग असिसु मतम अदु द ग्राउंड रूल थुगाइरमदे अदुबु बीजेपी लेंगाक की मतम द थोकलिबा मणिपुर की इशू असिगी मरमसिंग ममांगी लेंगाक मतम द अदुमक थंगजिनदुना थंबगुम लेरिबा असिमक लेबक्तिबनी मणिपुर द इंगतप पुरकनब सथरिबा पार्लियामेंट असिमक लेबक्तिबनी मणिपुर द इंगतप पुरकनब सथरिबा पार्लियामेंट मिफम अस्तसु कांग्रेस पार्टी ना अंगम बथाक तो होनगनी हाइना सुमहांगना फोंदोखी अदुगा मथेंगी अपडेट असना प्राइम मिनिस्टर मणिपुर द लाकपिनब WMC ना तक्सिनख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर द लाकपिनब वर्ल्ड मिटे काउंसिल WMC गी सेरन पिदुना तक्सिनख्रे सेरल असना मणिपुर द सही हेलबा नकल अनि गी मरक द खुद ठोकनरिबा असिबु लाक्सिनब सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लिसिंग यांखै स्टेट फोर्स के मथक डिप्लॉय तौदुना लेहलबसु लान असिदा लोइसिनबा ngamdana लेरी का हेन हिंसागी थौदोकसिन थोरपा याबो मफम सिंग मसक खंगदुक्तुना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग थमलगसु सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुगी मिंग द सेंट्रल फोर्स सिंग न सिनकुकी migrants sing the athingba amata piduna makhoi free thaduna yengduna leire manipuri ngasidi lo leitaba lamdam ama oire middle east ju amadi muslim ani ki marakta khut thoknariba phibam asida hena sathiba phibam ama oiragle mamang sahi agast 8 da parliament mifam the union home minister Amit Shah na manipur gi matang da minute kuntra gani thoi wangang ki adubu army assam rifle sing central security na karigumba action ambata lokhatana yengduna leiriba asi karigino haiba फोंदोखी दे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सिंग असने मणिपुर दा थाजिलकपो मतम अदुदगी हौना एक्टिव ओइबा थबक तोरमलबदि हिंसागी थौदोकसिंग मखाताना थोकनदना कंट्रोल तोरमबा याबनी सेरोल अदुना प्राइम मिनिस्टर की पुकनिंग सिंसिलदुना हिंसागी थौदोकसिंग अमुक्तंग लक्सिन बंगमख्रबदि मणिपुरी महौसागी पुलसिदा हंजिलकपो ngमगनी हाइबिगी थाजबलै अमुक्तंग मणिपुर दा लाकपिदुना मियामदा थाजब थंबिरबदि हिंसागी थौदोकसिंग लेपखिगनी नाहकी मणिपुरी खोंसत अमसुंग वहिखरना मणिपुर दा पुंग कुनमरिगी मनुंगदा महौसागी पुलसिदा हंजिलहनबा ngमगनी मरम असिना अथुबु मतमदा मणिपुर दा लाकपियु हाइना प्राइम मिनिस्टर दा तक्सिनखी अदुगा मथंग अपडेट असना सीएम बीरेन की पर्सनल लाइफ तो हुल्लगा nganghanliba डायरेक्टर अवा फ्रॉम द तारकलो हेनिंगाई लेते माई मणिपुर मणिपुरी कन्नड़ थादोंग लोर चीफ मिनिस्टर बीरेन कुमुलु सिंगबा मगी पर्सनल लाइफ तो हुल्लगा nganghanliba डायरेक्टर की रोल लोरिबा मसक अवा फ्रॉम द तारकलो हेनिंगाई लेते हाइना माई मणिपुरी की सेक्शन पुआ थमलगली ngasi नौरम थंग पाउमी सिंग उनाबा मदा माई मणिपुरी की चीफ स्पोक्स पर्सन सिंग शुभम देवान नाहाई सही हुंफु हेनबगी पुंसी खोंसता मणिपुरी कन्नड़ की दमक थादोंग लोर लिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन कुमुलु सिंगबा मदा इरांग असिबुना थैनबा मोंगदा nganglak pasimak mai manipur na awangba thakta yaningde kari sukhang taba miman draba amubu sizinaraga cm biren gi personal life to hulaga nganghaliba asimak laibak thibani insilaga nganghaliba masam thoroktuna phongna ngangbiu maduna taduna irang asi divert toba ya pamongda mingonda insilaga nganghanba asimak ti yaningde haiki magna makhata na haiku ki gi oina ding asi phawada masoi tabagi wafam leite makhoi gi pandam amakaki makhada pandam adu phangnaba minister oire mla oire फमगी मिहौब लेतना सब मानना संगसिन मिनरी कुकी एमएलए तरा लेबा अदुदा मिनिस्टर फंगी फंगदे हाइबगी मखोय मसेल सिंथनबगी वफम लेते अखोयगिदे आइना चीफ मिनिस्टर ओइदे यादे हजिक लेरिबा चीफ मिनिस्टर असी इंथु गदबनी हाइबा वकलोन मांग थारागा अखोय मसेन पुनसिन बंगमद्री मसिगी मथकता मिमान अद्रबा मी अमबु इंसिल लगे इरांग असी डाइवर्ट तौबा याबा मोंगदा ngang सकनबगी थबुक सथदुना लेरी थवंग असी मखाताना सथदबा फै डायरेक्शन पिरबा डायरेक्टर गी रोल लोरिबा मिसकसु अमदि आर्टिस्ट सु अवा फमदा तारकलो हेनिंगाय लेते इरांग असिदा माई ओनसिंदुना मणिपुरी कन्नन अपुनबा थौदांग लोमिनसी हाइना महकना फोंदोखी अदुगु मथंग अपडेट असना इहो लाक्तुना इखोय मसेल की मरकता नुंगाइनदबा थोलक्त्रिङै वरेपसिंग थबुकता ओनथकदबनी कोकोमी मणिपुरी कन्ब खोंसता सरुक याखिदबा एमएलए मिनिस्टर सिंगना मियाम खंगना सिंगदुकदबनी मणिपुरी कन्ब खोंसता सरुक याखिदबा एमएलए मिनिस्टर सिंगना मियाम खंगना सिंगदुकफम थुगि इहो लाक्तुना इखोय मसेल की मरकता नुंगाइनदबा थोलक्त्रिङै लौखिबा वरेपसिंग मिहुचिंगना थबुकता ओनथक होबा सुमगनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुरी इंटीग्रिटी कोकोमी की कोऑर्डिनेटर थोकसम सोमरेंद्रना फोंदोरगली लंफेल लाइबा कमिटी असि लोइसेंगदा ngasi पाउमिसिंग उनबा अमदा टीएस सोमरेंद्रना फोंदोकिबा मणिपुरी कन्नन सत्खिब खोंसत अदुदा सुकनगी एमएलए अनि सरुक याकी अदुबु अतोपा सरुक याकीदबा मियाम गी मिहुचिंग अदुना खोंसत असिदा करिगिदमक्ता सरुक याद्रिबनो हाइबदु मियाम खंगना सिंगदुकपम थुगी कुकी पुरुक की एमएलए सिंगना मणिपुरी थुगाइना वफम फोंगना हाइबा ngamlaga मणिपुर थोकिबा इशू असि मयक सिंगना मियाम खंगना फाव मियाम गी मिहुत ओइबा सिंगना फोंगना वफम अमाता फोंगदोकप ngamdriba असि करिगिनो मणिपुरी कन्नन मगदमक्ता मियामना सत्खिब खोंसत लौखिब वरेप सिंग एमएलए मिनिस्टर सिंगना अथुबदा थबक ओइना ओनथोकदबनी नत्रबदि खै मसेलगी मरकता नुंगाइनदब कया थुकलकपा याय मणिपुरी कन्बदा ब्यूरोक्रेट सिंगना सुमतिंग लेना वांगांगबो मतम ओइरे हाइकि मांगना मखाता रदुना लेंगांगना अथिंबा थंगलबसु के मोलनोम विलेज ता मणिपुर टूरेल की पथकता सारिबा थुंगलेपतना थबुक सिंचिलगली मस्तरतना सेंट्रल फोर्स कया थमदुना लेरिबा जिरि बामदसु कुखी सिंगना युम अमदि फार्म हाउस कया लेपतना मैथरगली असिगुम्बा थवंग सिंग असि अथुबदा सेंटर अमदि स्टेट लेंगांगना थबुक पैखतना
लेफनगदबनी नत्रबदी मियाम की उइबस इहौ लाकनी सही अमा हेना सथरलिबा मणिपुर की लान असिदा मिचम मियाम खांगबा याबा खांगदुना लाकलबनी मसी खांगना मिहुचिंगना थबक तौगदबनी नत्रबदी एखोय मसेल की मरकता मुकनबा थोकलक्तुनी इहौ कया लाकपा याय हाइबसी मिहुचिंगना खांगना थबक पाइखतपा जुंगनी लोइनना मणिपुरी कननबा सटकिबा ngarang की खोंसत अदुबु माइ पखनखिबगी दमकता पुमनमक पुति एस सोमरेंद्रना थागतपा फोंदोखि।